Kapitan Enteng. Nanatuyang, Apay, kwarog. mapan ka gumatang di tatersina ni kagawad ko anangan niya. Una, taado ti igatang ko ak kwarta. Kung kay. Gumatang ak iti asukar, kapay, kan bagas. Uy, ado talaga ti kwarta ma. Siyempre, kita man da iti bulsakaw. Ha? Ay, nagpuskaw. Kwarta ti karga da ito. Ay, wine, nagpuskaw. Kasla ka puskol ti rupam. Naatag katawa kit dain. Nanatuyang, Ada pa ibagam. Mapana kung gumatang. pautangan nakman. Anya? Sa gasot lang. Kunam nga do ti kwartam, pautangan na kun Bayada ma? Wine, paggasolinak lang, tapno makapasada ak. Dayta. Yes! Agyaman ak nana! Makapasada ak matlangan! Excuse my. Papag naundak man pailaan nga, tagumata nga. Apay nga giduron ka nana. Ay, sakti umuna agumatang tado tigatangag. Da kayo sagpipiso lang tigatangin niyo. Sobra kamot nga agsao, nanatuyang. Marikwanang! Apay, Mare, anyat gatangam. Gumulpi ak maray. Iso nga ibagam man kadagito'y mangkuskusilap kanyak nga glisida. Tado tigatangag. Nala, aglisi kayo pailang Tao na antayaw, dahil ito'y kumarek. Gaputado ti kwarta na. Anyat gulpiem aya, marituyang. Sa nga 10 ak kilo nga sukar. Sa nga 10 ak kilo abagas. Nay, nagadumatan. Ay katsiyempre, edo kayam ti kwartak. Apay nga akitaan na kitikasta, nanatuyang. Ado lang nga ti kwartam. Sigay, kwenta mo, numano amin dagita agat tangak, marikwanan. Apay nga inteng, agmulmulang lang kamutlat taditan. Uray nga rod di itid mo apamasahik nga agpaili. Awan nga rod ti kwartak. Kasano ka makapan iji no kasta? Ay makamuka. Ay, una. Ay, ni kwarog ngay gayam. Ay, agpaituludakan ko na. Libre manan. Ay, agpliti kamot Ay, utangak pailang Anya ngay nga rod. Ay, anya lakat dayto yan kapitan. Awan na pulos kwartana. Sikatibuhay naman ako kang kail. Ay, Pangituludak ngay kan ka. Ay, jay man opisina niya pumayaw. Asidagtan. Isagana multiplitem. Di ka madanagan. Nakadanon tanang kail. Di Di tanti opisina niya pumayaw. Ay, mala, agyaman na kaanakan Agyaman ka lang. Utangak pailang ti pamasahe. Ay, unay mo tayo. Sapay inutang ko ba iti pinaggasolina? Kin utangak nga ron ti pamasahe. Kasanuak ba yung makabayad nga kininanatuyang? Nay, agasam. Anya nga di awit mo anak kasupot, Mare. Ginatang kaw di tatirsina ni Marikwanang, Maray. Ginulpim samot amin ang alako na. Ay, siyempre, adugayam ti kwartak. Ay, imbag ka man, Maray. Taado ti kwartam. Apay, Maray, si Kangay. Ay, awan nga road. Iso ang mapanak umutang. Ay, utang kayo nga utang. Imbagkan ka tasaan ka maibusan iti kwarta. Siyempre, kat no pinautangak itay ni Kwarog. Ay, ado nga rod talaga ti kwartam. Ay namaray, jak magatang dagitaw no awan kwarta. Sige nga roden. Yawid mon dagiti inutang mo. Ay, excuse me, Maray. Ginatang ko dagitaw. Ay, wen gayam. Ginatang mo gayam dagita. Yawid mo nga roden Tama pa anak man umutag.
Impasikat naman ng gayam kan kadagiti ginatang ni Marituyang dito'y tersenak. Wen Maray. Kastaunay ti panangibaga na aginatang na. Pudnumat kit di aginatang na Sa bagay, ado at talaga ti kwarta na. Diya imbayad na sagsasangaribaw. Keep the change, kunana. Aya, imbes give the change. Ay kat Jack into dun nakastamat timbagana. Katuan imbaga na nga ron keep the change. Si Kangay, anya gatanga maribanang. Kwa Maray, ay awan kwartak ita. Mabalinti umutang. Ay, Nagunagmatanday taasan na ay mau Maray. Ay, sige Maray, anya ti utangem. Jay saglalakalaang, Anya turo orayam di tao, chay. Nyangkel kau. Ada meeting na dita opisina ni Apo Mayor. Ay kat, saan ka na makapasada ano kasta? Sana na, taurayak ka nung arod ni Uncle kau. Sa nabali ata, glitimat ng kalmaw. Awan mo't nga rod kwartana. Ha? Libre ti panaglugan na dito yung tricycle kau. Ay kat, lugi kan ano kasta? Una, inutang ko pa'y kininanatuyang ti pinaggasolinak. Ha? Aping imutang kakin ko na. Ha? Apay ka day? Nalaing ngamin niya gibuibaw. Aya! Katwain, ado ti mangibagbaga, akas ti ugali ni nanatuyang. Ay, kasano nga rudain? Sa anak sapay ang makabayad kan kwa na. Nagmalmalam ka mata nakimiting. Ewan. Nagmalmalumat nga inurenak ni Kwarog. Ay, awanan ano kasta. Di saanan anak kapasada ni Kwarog. Saan na bali? Tanumalak jay kwartamay. Ikak tu. Adaya. Sumuti imbaga kada kami ni Apo Mayor. Ay kaano nga'y amaalayo dayta. Ketnay, awan atalagan ti kwartata. Ay mabiitin. Ay, napanak pa yan imutang ije tersena ni Marikwanang. Malaalala. Saan na bali? Bayadan tanto. Ay, siguradwam lang inteng. Tanay, mababain akon kan ni Marikwanang. No saan ta ang makabayad? Apay ngay, di mo't may agbayad dun. Kasla daw urayam Marituyang. Wan, ni Kwarog, urayit nga raw, tao may agbayad. Mano dya utang nakan kaya. Sa nga gasaw, Kunaklano dakkel unay. ay saan mabalin asaan nga agbayad ni Kwarog? Ay na, amo ni Kwarog tagbayad iti utang na. Madaksan ni Kwarog, no saan nga agbayad kanya? Apay, chay. Anyat pagsangsangitam. Tricycle kau. Ha? Sana nga gandar. Apay ngay, nananaw. Inaperday. Anya? Inaperday iswasanin nga gandar. Ay, no kasta. Saan ka nga roden ang makapasada, chay? Ipatarimaan ko pa Ha? Awanan na di pagbiro kam. Win nga round. Usapay at nabayatang ka utang ko kininana tuyang. Wala, di ka madanagang. Tain ton makitak ni nanatuyang. Kadamagan na ka. Ibagak, asaan ka pa ilaang ang makabayad kin ko na, chay? Ilamlam mga naksamot na dya akwaraw. Apay anak ko namti kasta, Maray. Kasano, jak matan makit-kita. Day, kanayon mo't iti paradaan. Ay na, Maray, awan di ta paradaan da. Ay, ang mga nukinuyog na ni uncle na. Oho, ti ko namkitday. Talaga nga ilumlum mga nak. Tadi na kaya't abayadan dya utang na kanyak asa nga gasaw. Na, day talaang sangagasot ti rason nga ilang mga naka? Ibagaman kan kwa na, Maray. Tao may nakbayadan nun. Sige Maray, ibagak day ta. Talo saan? Ha! Ireklamo! Ayan ni Kwaraw! Ha? Ay, apay akas la. Makaungungit ka, mait. Ha! Talagang agong ungatak! Saan akasla? Ayan ni Kwaraw! Ayan daya kriminal! Ha?
kriminal. Saan mo't ang kriminal ni Chip Kriminal, tadi na kayat ti agbayad iti utang na kanya. Ay, kuha nga main, nanatuyang. Kasto iti rason na, no apay asaan pa'y makabayad ni Chip. Ay, jak kayat adenggan no anyaman day tarasaon. Denggam ngamin ana na. Kastoy na ay. Nadadaal ngamin jay tricycle na. Oho! Di ko na mamati ak iti day tangay bagbagham. Nadungpar ngamin. Naidungpar na jay tricycle na. Kat ipatarimaan na pa ay. Kahit di na kon bayadan. Bayadan na kanto Ibagam di ta at chip tanod yu ak kriminal. Tanod din ak bayadan talagang ireklamo. Ay, wag, ibagak. Ha? Di na mo tagbayad iti utang na. Chip tanod pa'y mga raw. Apay ajak maten makit-kita jay tricycle mo, kwarog. Impatarimaan ka o kagawad. Ay, puno gayam jay bagbagadaan na perday. Wine, masapol ang matarimaan. Dinamag ko tanay, aginal daw dito'y tersenak ni Marituyang amang padpadaan kan ka. Tadya utang mo kanaw. Bayadak tumat day jay. Kasta mga ron timbagak kang kuana. Ngam talaga makaungungay, tilay bagbagana. Ha? Dakas ka kano ataaw, tadi kag baybayad iti utang mo. Imbaga na day ta? Uwan, kwarog. Bayadam nga minang tapno malpasan. Tanay, aging gaita. Si kapay lat sasawon na. Ala ka, Chip. Kriminal ka kanaw. Ha? Nagkuna? Ni nanatuyang. Apay ngamin adi kag bayad iti utang mo, Chip. Inak man la dumawatan kini angkal ko iti pagbayad ka. Tagbayad ako iti utang ko kankwana. Tanay. No saan ka kanong agbayad, ipahanting na ka kanaw. Kusla nagdakkel na una iti utang ko kankwana. Tila pa ibagbaga na kadag iti tattaaw. Awan ka no babain mo. Ay, kasta? Iso nga kag bayad al. Asino jay kinasaritam iti telepono? Ay, kit ni treasurer, Ada ka nun di kwarta mi. Ay, kat mayat no kasta Dan karga ti wallet ko dungo. Ay, kat adamutin itid mo kanyak Anggal. Apay kwarog. Nas kinabayad akong ti utang ko kininana tuyang. Per dyan na kon kadag iti tattaaw. Ay, pudno day ta, kwarog. Iso abayada mon. Tane, agung ungat ni Marituyang. Ay, unay matan ni Marituyang. Hindi lang makaururay man. Ikanda ko niti pagbayad ko anggal. Tayo nakagbayadan. Ala. Ikan ka. Iso akadwain na ka mapan mangala iti kwarta. Nagsapa ka maten nga umay mangpadaan ka ni kwarog, Maray. Ay kat planok nga rod amapan ireklamo iti barangay hall. Ay, unay ka maten. Apay ngay barangay Adagos. Kahit saan mo't ngamin nga umay agbayad. Kat urayam matarimaan tay tricycle na Kahit apay nga rod asanan nga agpakpakita kanyak tapno agbayad. Ha? Di ko namkitday. Ilimlim mga nadya utang na. Di na kun kayat abayadan. Talaga kriminal. Nakabutbutang ka matapagutangan, Maray. Kriminal Adagaws, no sana mabayadan ta utang dakeng ka. Hoy! Nagmayat ti andar na tayo tricycle mo na, Chip. Patarimaan ka on ganay. Saan nakarag-karag? Sana na. Napigsa pa yan. Makapasada kan, Chip. Makabayad ka mo ten kininanatuyang. Kaputan nagagat kinaanos ni Kwarog amang itultulod kanyak. Ure awan kwartak. Siya ko tinagbayad. Iti pa nagpatarimaan na iti tricycle na. Ay, kat imbagmat ata na panunot mo day ta. Saan nga reklamo? Gauray nun nabayag. Urayan na. Naanos nga men, jay ka anakam. Inika ko iti pagbayad na kan ni Marituyang. Ay, tapno agbayadan. Narigat nga umutang ka ni Marituyang. Di na amaw nga agpasensya. Nanatuyang, agbayad akaon.
Nasaya at nagbayagan jay utang mo. Pasensya ka na. Tay mabot iti makalawas jay utang ka. Idarum ka kuman kay. Apay nga ngay darum nak, katagbayad akmetain. Dahil titibayad ka. Ha? Pagbayad mo amin daytoy 5,000? Wine, interes nandiay daduma, ta nakababain matkan ka. Di nakmat perperjenan aka dagiti tattao, ta nagbayad akmetain. Ay na. Thank you very much, Kwarog. Sigay, umutang kan tumanan, wan. Sanay, narigat ti agbalin a kriminal, gapulang iti basit nga utang ko ken ka. Ay na toyang. Basit lang nga utang ni Kwarog kan ka. Pinadakas mon. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Computer recording technician Joffer Anas. Musika Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangag.